Omushaho orukuri rwaro ry'Abare Health Center ya Kashatu omuri South Mbarara District Dr. Ruth Mpire najango oburwire bw'omushwija gwa rukaka n'oburwire butangwa kuragurira bwaba bwakwasira omuntu wakwasirwe omushwija tukakonfaminga ngo omushwija guno gwenkaka ninga generally waba oyo omushwija abuko wotagire hirwaro kinaramanya ngo omushwija gorwire no gwenkaka so waba orwire omushwija ningwa oyo nomurro ogota kwetegereza gona ija hirwaro kuragurire nito turakugambire yaba omurro ningo omushwija gwene no gwenkaka ninga gutar gwenkaka. Ebi Dr. Mpire abire nabiganirira beji n'abashomesa hamwe n'abandi bakozi abishomero rya Kashaka Girls Secondary School omuri Mbarara omuhururu yo kwinegezo kurwanisa omushwija gwa rukaka. Tugwine mubazi kureka ko rukuboyi n'omurro turagurira omurro watana kamunonga ukahoma amizi tuteka mamizi konka omushwija gwenkaka tugwine mubazi tariho mubazi gw'ebishaka ningo mubazi gw'ekijungu ogarajengo mugitamba enkaka. RDC wa Mbarara imekatera turi abagenyi na washyikiro mu kiganiro eki kandi ashabira abatura obutosha kufahamagara gabo neza kutagetinga ninga neza genderera kugira ngo tujeme buri mwana uyu n'umwaka gumwe okusiya myaka nkaga okugira ngo batunge ekikato ekyo kandi ekikato iki nikiterwa umuntu cumwe omumagara g'omuntu wena torugaruka futeza kindi. Omuhezi wa mukuru w'ishomero rya Kashaka Girls Secondary School ngaberano zikora mahanguzi asimira Abashaho okwija okubasereka. Ikishomero toye n'abana n'abegesa twakejumbiramu ahabo kubabire yizire yatwegise omugasho gwo futeza ekikato eki kandi no kuthamiza ngo ekikato eki tikine buzubwona hamagara gitu kandi abana bitu binji bahita kujanjabwa tine batina bwene nsima Abashaho gasha kwa anyine Fred.